Негизи мал кылган соң малга керектүү жем чөптү дагы билип койгон жакшы туугандар. Мен бул чыгарылышта сиздерге жайма базарда көпчүлүккө керектүү мындай майда чүйдө жер жемиштердин, жемдердин бааларын билип берем. Өйдө да чөп бар, чөптүн дагы баасын бар билип берейин. Те өйдө да. Ага чейин мынагу свежий картошка 23тен болуп атыптыр. Могу жүгөрү 22 дейт агам. Былтыркы жүгөрү агам, э? Beşinci yıl geliş yeri kalacak. Экинчи жолу келип атам, ага. Былтыркы да? Ооба, былтыркы. Ал. Сен капа болбоң экен, бизде жумуш ушундай. Бизден издегендер да көп. Так. Мен жемди сурап коеюн, а? Ол жакта. Так, канча-мынча жемди сурап коеюн. Жүгөрү талган канча, арпа талган канча экен? Ama oçu. Ha, cem. 40 som. Arpanıqa? Arpanıqı 28'den жүгөрүнүкү 40 somdan eken. Jemderi. Ana toğuqa da monday, toğuq. Toğuq bagam degендер men sizlerge bilip berip koyayım. Munogular Jo'q, aje, teskari punchaga kelip ele. Qanchaga necha bu toğuq jemderiңiz? Bankası 40 som ne? İrik жүгөрүчү өзү. Çakası 150. Çakası 150 deň, ha, mına şu çaka. Arpаңыз канча болуп калат арпа? Arpada 150. 150 deň. Çakası. Öte жакшы туугандар. Bizde үйдө тоğuq кармайбыз, bu жем проблема болду. Жем кымбаттап кеткен, жакында жумурткасы да кымбаттайды окшойт эже. Жаңы сезонго. Так, мен эмне сурасам? Клубника канчадан болду эже? Malina. Malina. Ha, malina экен. Çakası 250'den boluptur. Bul da öte jakşı. Men emneni bilip bersem eken da. Tak. Arpa sattınız baga? Je budayбы? Arpa buday dedi. Buday kançadan ketти? Mına budayбы? 26 somdan gitti. 26 somdan buday. Arpаңыз kançadan ketти? Ökotuna 26 som. Talap ketти, ha? Oho, bitirip koydu. Bir meşe kaldı. Mana onday жүгөрүлөр бар экен. Biraz suura eken. Kançаны satadasız aka bulardı? Onu çıkpaydı ko. Водитель окшойт менимче. O tuz izdegендер tuz dagı var mı o жерде? Tuz сурап коеюн. Tuz kilogramı. Kilogram kança болуп кетти? Кымбаттады бу? Билбейсизби, а? 8 сом. А, бул 8 сом. Карбузы? Karpuz 100 som. 400 сом. Арбуздун арасында чоң койгонбуз. Арбуз тандаган бизден айтсаңыз, мындай чекиткенде билип беребиз-чи. Канча күн мурун үзүлгөн, ичи кандай, полный билип беребиз. Сабыз 15тен жан казылыпты. Пияз 25тен, чеснок 80ден дейт. Төртөөсү 100 сом дейт арбуз. Охо. Оба, жетият кылыңыз. Так. Жемдер бүкөле калды негиз. Мойто арпа бар экен. 26. 26дан дейт туугандар. 26дан. Çöp biraz alsıraqta. Негизи. Çöp. Ana men sizlerge bir sır айтып коеюн туугандар. Bu Soquluqтун мал базардагы жайма базарын азыр. Мен жана көрсөтүп баштадым го. Ошодон ылдый карап, жанагы фруктуларды сата турган ряд болуп кетет. Базарга барсаңыздар, дүкөнгө барсаңыздар, чындыгында кымбат. Бул жерде көбүнчө дуңгандар саткандыктан, дуңгандар өзү дыйкан болгондуктан, бул жерде жер жемиш, фруктулар, мөмө жемиштер арзаныраак болот. Көп жерге караганда, даже Сары өзөнгө дагы. Şu Soqulukka жакын жашагандар мен сиздерге кеңеш берем. Көпчүлүк билсе керек өзү итак. Келип дуңгандардан соода кылыңыздар, көпчүлүгүнө караганда картошка, пияз дагы 5 сом, 10 сом арзан болот. Ушу сиздерге сыр болсун, биз да ушеттен кылып жейбиз. Çöpкө келип калдым. Бул жак пробкада, пробка. Бу Россиядан келген арпа бар экен. Кыргызстанга көп келип атат. Көпчүлүк жерде 22 сомдон экен. Кыргызстандыкы 26-27 сом, 25 сомдон башталып атат. Россияныкы biraz пүш жеңилирээк экен дейт. Ошондой окшойт да. Мынагу Soquluqтун базарынын туш тарабында
Мешіт бар. Ошонун жанында жем бар. Дуңгандар сатат. Ошол жерде 22 сомдон сатылат. Өтө жакшы. Мына чөптөр, тизилет го. Жап-жашыл чөптөр. Муногу чөп сатылып атыптыр. Шунда сурап коеюн мен. Канчаны алып атасыздар чөптү? 320. Üçüncü kos okşaydı ha? Üçüncü kos ekan. 320. Bunda çöptür var. O kançana boldu at çoğağa? Çöp. Qanday deysiz? Mana bulanlar. 350'den deydi. Ne olacakta katlar tiziledi. Qanday deysiz? Hava? Qaysi mashina sizniki? Mashina o'zida. Bitim o kızıl mı? Çöp kançadan? Çöp. 120'dan dün satılar da. 320'dan dün satılar. Maşına dağı satılar. 300 tane. Maşinası da satılır. Maşına satılsa cürüngüz hem. Danıylarını ayıp koyun cılını. Kançağa satasın. Buna грузовой maşına satılar degen. Pritsep meni. Tak, çöp 320'dan. Şu maşinanı koşa satam deydi. No pritsep özde satılar da. 200 minge. Dinamarkan. Kaça tonnaga layıqlaştırılgan bulan? 25 tonna. 25 tonna. Bunu öz ha? Головной. Состояниyan qarab alыңızlar. Vaqt qarаңызlar. Qancha solyarka otat? Litr? 400 litr. Scania. Jılı qancha bunun? 91. İşletingizler tuğanlar. Bunu dağı çöpten başka nelerge işletet? Demek samasval var mı? Samasval. Kum, şağıl taşı biri. 3 tarafına götürür. 3 tarafına götürür. Demek funksiyası köp. Tak. Bunu nomerlerge satılat da şuğa çalsa bulat da. Kaysınız WhatsApp? Oşka WhatsApp eken tuğanlar üstün küsü. Bu nomerge çalıp görüngsüzdür. Scania kama satılat eken. Kança bunun bahası? 11. Naliçi $11.000 eken. Tuğanlar çalıp görürsüzdür. Buna şu satılat. Biz buna çöplerdi gösterdik. Bular kançadan eken bilbeyiz sasetiniz? Buldu da şunday var. 320. Büteli 320 eken ha? Büteli 320-330'dan eken. Tuğanlar biz sizlerge çöp bağısın, jem bağısın bilip verdik. Anda mesela salamatda kalыңızlar. Biz videonu jintladık. Жақындарыңыздармен bölüşüp, bas kommentariya qatırıp kanala qatalbandır, qatalып ketsеңіздер, çeksiz quvonuşta oluruz.